Riperile na ku amukela ka G1 Solima ka mu channel vito ra nongonoko i Maxangu ya mjolo. Na swi tiva ku van'wana mi nga va mi ri ku complaineni ku hembe leyi yona leyi a yi mbaluna last week. Kahle ntirho wa n'wina i ku subscribe eka channel hayi ku jaja mambalele ya present. Emadyambyini ya namuntlha yisa emahlweni xitori xa Hlulani Khosa loyi a nga hlangana na ndingu kwala ka mjolo wa yena. A hi voneni leswi a nga swi vula vhiki leri nga hundza. Ku tshama ku postiwa ku ni HIV positive account leyi a yi ri ya mavito ma mina. Mara xa positive ni believe ku xi tiviwa ntsena hi vanhu lava nga tshama va testa xihuma xi ri positive. Okay, a ti ri kona ti-results leti a ti komba ku na munhu wa positive, not ku Hlulani Khosa u HIV positive. A ni vona ku ri munhu wa normal, ni khe ni nga tivi nchumu, a ni nga n'wi tiveli kahle munhu ku na after 6 months yaleyo munhu ku ni nga n'wi tivangi ni nga n'wi tivelangi munhu yaleyo cause ni sungule ku n'wi tiva kahle siku leri hi nga hambana hi rona. So a fa a ni byela swilo leswo a fa a tisa marito mo ni ta ku onhela, ma swi twisisa. Hi na ku believe ngopfu ku ri timhaka ta ti-condom ti endleliwe ku hi ta ti tirhisa loko hi hlangana na vanhu va ku biha. Hi ku komisa mi cinci ku tisirhelela mi nga ha tisirheleli ku ve mi nga kamberiwangi. I ntiyiso leswi swa straight. Munhu un'wana na un'wana wa normal ni believe ku ri loko a faneke a nga tisirheleli kumbexana ku tirhisa jazi ra mukon'wana u faneke a va a ri na reason yikulukumba yo twala swinene. A ni tivi ku ri Khosa vona mihleketo ya vona a yi ri kwihi kumbexana i ncini xivangelo lexi nga endla va za va ku no mina ku tisirhelela aka sesi loyi ku ve a ni n'wi tiveli i ncini. Lexi nga endla ku mina na yena hi nga tisirheleli ku na siku leri yena na munghana wa yena un'wana va tshama swin'we kwala jaratini a hi tolovelaneni vhele swinene. Va nga tshama va ya tliliniki mina ni nga ri kona vhele a ku ri xikarhi ka vhiki siku leri mina a ni ri ntirhweni rona. A nga tshama a vuya a ni byela ku u yo vuya a celebrate ku nga ri swilo leswi a hi twananini ndlwini, u yo vuya a celebrate a ni byela ku u ma tliliniki u fika a kambela and ti-results ta yena ti ri negative. So hi ku ya hi leswi mina na yena a hi tshamisa hi swona, hi ku ya hi leswi a ni n'wi tivisa, a ni twa ingaku ni n'wi tivisa hi swona, ni boheki ku pfumela ku munhu loyiwani a nga va a yini tliliniki and ti-results ta yena ti nga va ti ri negative. Hi ku ya hi leswi va nga swi kumisa hi swona yena na munghana wa yena, a nga vuyangi na proof yo komba ku i pela yena u negative. Mina ni n'wi tshemba vhele as partner ya mina ku munhu loyiwani a nga va a ri negative. Loko se a ta ya a tliliniki a vuya hi kota ku endla ta masangu hi nga tisirhelelangi. Mina na yena a hi nge size hi tshika protection, hi sungule ku tshika protection from nkarhi walowo loko a vuya a ni byela ku ti-results ti ri yini, mara nakona a hi vhelangi hi tshika same day ni ti byela ku se ka tirheka or njhani. No vhela hi teke nyana nkarhinyana mara ndzeni ka mina se ni ti byela ku yini, mara munhu loyi hi ku yena u yini a ya kambela a ti byela ku u negative or a ni byela ku u negative, ti-results ta yena ti ri negative. As partner ya mina a ni n'wi tshemba ku leswi a swi vulaka ku nga va ku ri ntiyiso hi ku ya hi leswi se ni nga tshamisa xiswona na yena for nkarhinyana lowa wa 6 months. A ni twa ku ri munhu loyi ni nga n'wi tshembaka ka xin'wana na xin'wana lexi yena a nga xi vulaka ku nga va ku ri ntiyiso. So hi vuye se hi kota ku hi nga kota ku mina na yena hi nga endla ta masangu hi nga tisirhelelangi. So hi laha hi nga sungula kona ku mina na yena hawa hi ku i munhu loyi ni vonaka ingaku ni nga endla na yena muti xin'wana na xin'wana xi nga tshamiseka, a hi endli leswi nga fanela. Mativa ni le ku tivutiseni ka xivutiso xin'wanyana xa ku loko sesi loyi a za a endla hi ndlela leyiwani ya ku a vuya a hemba a ku ve na ti-results ta negative a swi sukela kwihi? A ni nkarhi wun'wanyana ni vula ku na mina loko no va ni ri positive eve ni kha ni nga lavi ku vulavula hi swona, loko munhu a nga ni vutisangi ni ngo ti miyelela, a ni nge zi ni endla nchumu xa ku guide ku a ta za a ni tshemba. Se na ti vutisa ku loko yena a za a vuya a ta vuya a hemba ti-results, a ku ri na siku leri yena a nga lava ku tiva ti-results ta vona Khosa na? Ya makona masiku lama yena a nga lava ku tiva ti-results ta mina. Ku vula ntiyiso a masunguleni ka 6 months liya ni nge vulavuli ni vulavulela ku tsakisa mina. Makona masiku lama mina a ni swi lava, a ni swi twa ingaku ni nga kota ku have sex na yena without protection, mara a ku ri yena munhu loyi a ala ku mina na yena hi nga etlela hi nga ri na protection. Mara leswi a ni ti vutisa swona vhele obvious swi normal ku ni nga ti vutisa ku why munhu loyiwana a ala ku mina na yena hi tirhisa protection. Lexi mina nhlamulo ya mina a ku ri ku yini, a ku ri leswi yena a ni byela swona ku yena a nga ni tshembi, a nga ni byeli ku hi mhaka ku yena ku humelela yini kumbe yena a nga ti tshembi ku nga va ku ri na swin'wanyana hi yena.
mara a ni tibyela ku i mhaka ku munhu loyi yena a nga ni tshembi mina mara hi ku mina a ni ti tshemba hinexe a ni twa ingaku a swi fanelini ku hi nga swi endla even before hi ya kambela hi mhaka ku mani ni sure ku ti-results ta mina ti ri yini hambileswi yena ni nga ri ku sure ku ta yena ti ri yini. Ku na vanhu lava a va swi tiva ku mina na rhandzana na yena va ka vona na vanghana va yena na va ka hina va swi tiva ku mina na va kona va ka hina lava se already va swi tiva ku mina na yena ha rhandzana as ku ri na boti loyi a ni tshama na yena loyi already a tiva swo tala hi mina na yena hi vuxaka bya mina na yena un'wanyana loyi ni nga sure ku a swi tiva ku humelela yini hi mina na yena i papa n'wana wa yena i papa lasibone ya yena because a nga ri na n'wana wun'we loko ni hlangana na yena mara a ni nga swi tivi. Okay before ni fika kwalano andlwini a rumini ra yena a ku ri na fridge so fridge-ni ya yena loko siku ro sungula loko ni fika ni nghena rumini ra yena ni fika ni kuma ku ri na picture ya n'wana so picture ya n'wana loyi a yi ri kona ka fridge ni vhete ni fika hi ti-questions hi yona picture leyo u ku hi n'wana loyi ku humelela yini hi yena how many kids do you have hi ndlela leyo then a ni hlamusela ku u na n'wana ya luya ntsena then la ta twisisa ku humelela yini hi vuxaka bya yena na papa n'wana then a ni byela ku no va hambanini yena na papa n'wana mara papa n'wana u huma na yena Botswana hinkwavo va le Botswana mara va kona la South Africa hinkwavo. Ni tshemba ku leswiwani i dyondzo ka munhu un'wana na un'wana a kota ku swi vona ku nkarhi wun'wanyana loko munhu a ku mbala condom a ngo alela ku u va a kha a hi ponisa ka leswo biha u va a kha hi ponisa emiringweni kambe hina hi mhaka nkani hi ala hi kha hi fostela. Ni le ku tivutiseni ka mhaka yin'wanyana ya ku vona khosa loko va fika va nghena a rhumini ya sesi va fika va yi kuma room yi helelini yi ri na swilo hinkwaswo a va kha va tivutisa ku n'winyi wa room kumbexana n'winyi wa munhu hi ku vona va yisiwa ngopfu hi munhu va ze va tivutisa nyana ku n'winyi wa munhu loyiwani a nga va a ri kwihi na or va bile tato va vutisiwa hi xivutiso lexiya xi talaka ku vuriwa xa ntimu liya yin'wanyana ya ku u rata munati or u rata u tsiva na a va nga ha ri na vuxaka na papa n'wana and okay yena na papa n'wana a va nga ha ri na vuxaka kusukela laha mina na yena hi nga hlangana kona ene lexi a nga xi vula ka mina i ku before a ta hlangana na mina u vini ka vuxaka byin'wanyana na van'wanyana vavanuna okay u vi ka ti-relationships tin'wanyana before a ta hlangana na mina after papa n'wana leswi vulaka ku before ku nghena mina a hi hlanganangi exactly nkarhi loyi yena a ha ku heta ku hambana na papa lasibone ya yena kusukela kwalano ku ve na ku mina na yena hi vuye hi va free siku leri mina na yena hi nga sungula hi rona ku endla ta masangu hi nga tisirhelelangi hi vhete hi va free se a hi vulavula na ku yena a nga ta anytime Limpopo se a ni kota na leswiya swa ku yini na swin'wanyana se ni nga swi tshikanyana leswiya swo ni nga swi kota ku ya na le ka social media ni fika ni posta picture ya mina na yena ni nga kota ku endla xin'wana na xin'wana kahle a ni tshemba relationship ya hina ku swi nga endleka yi khe yi hanya hi mhaka ku i munhu loyi se hi hanyaka hi endlaka swo tala swin'we munhu loyi ni nga n'wi tolovele munhu loyi ni nga ku tweniri ku n'wi rhandzeni hi nkarhi walowo ivi loko se hi sungula ku postana relationship ya hina a yi nga ha fani from level ya yi ri ka yona se a yi boheka ku cincanyana xivumbeko hambi ku nga ri hinkwaswo leswi ni nga swi hlamuselaka ku i yini na yini mara yena se a sungula ku vona ku munhu loyiwani wa n'wi tshembanyana na yena ka mina cause ku na masiku lama a twa ingaku endzhaku ka loko a tive ku ni le ka Mafenya Brothers a nga ni tshembi swona a ri sure ku hi mhaka ku ni tiviwa hi vanhu vo tala ni nga va ni khe ni kota ku fikelela ti-girlfriend to tala loko ku nga ri ku fikelela ku fikeleliwa hi ti-girlfriends to tala ni nga kota ku va ni khe ni endla vuxaka byo tala na vavasati leri a ro ku tshemba ka yena a ku ri kutsongo ka mina mara loko se ni sungula ku n'wi posta se u sungule ku twisisa ku okay na loko ku ri ku ni nga va ni ri na vuxaka na vavasati van'wana yena a nga va a ri yena madam speaker. Loko se ni tshamini va kha va vulavula ni le ku va twini ene swa twala leswi ku okay it seems like a va tshama va kha va lwa because ni le ka episode leyi nga hela hi switwini swa nyimpi ya vona na girlfriend ya vona mara se ni le ku tivutiseni ku xikongomelokulu lexi xi nga endla ku ka nkarhi lowu a ya swi tsala ne le ka Facebook ku va lwini a vo lwela yini kumbe a vo lwisa ku yini mo ni yi vekisa sweswo. Okay as ni vula ku mina na yena a hi fayilwa malwele ma hina a ma nga fani ku na ni kombela ku sungula ni hlamusela malwele ma hina hi ku ya hi ku hambana ka mona ku na masiku na la a hi fayilwa swi tikomba ingaku
na malwele ma hina a ni yo kwatanyana mara hi ta tlhela rivalelana mina na yena hi nga rivalelana anytime mara ku na masiku lama a swi tikomba ingaku relationship yi nga hela so mara laya a nga fika a posta swona swilo leswiya i siku leri se a swi tikomba ingaku relationship se yi helini a ya ha ri kona ni tibyele ku yi tshika okay ka malwele malama ku na siku leri mina na yena hi nga tshama hi tshami kahle ndlwini hi tshami kahle a rumini kwala a hi tshama kona ka yena so loko hi tshamini a ku nga ri na problem na nchumu vele so hi vi hi khudzela vusiku byebyo loko hi khudzela a ku nga ri na nchumu kahle a hi nga ri ku lweni a ku ri hinkwaswo a swi ri kahle siku rero so hi vuye hi twa gongonda na vusiku vo past 2 na vusiku munhu a fika gongonda rivatini laha a hi tshama kona laha ka yena a ku ri na space nyana xa ku munhu a nga kota ku vona hinkwaswo leswi humelelaka loko va hi ri ndlwini not hinkwaswo mara a nga kota ku vona phati nyana lera ro ni tsakisa hi ku hi leswi navaka ku swi vula loko hi tlele tinhloko ta hina ti ri leyi munhu a swi kota ku laya ku kota ku munhu a kota ku vona leswi humelelaka ndlwini a kota ku vona minenge ya vanhu lava va nga tlela ka mbedwa luya loko ku ri ku hi pela hi tlele hi langusa ka position leyi fanelaka hi tlela hi langusa kona loko hi ri ndlwini ku nga ri leswiya swa ku a ni ma swi twisisaka loko vanhu va ri ti-partner va ri ndlwini va tlela va langusa kun'wana na kun'wana depending ka ku leswi swi humelela ndlwini swi va leader ku va heta va languse kwihi loyi a ku ri na munhu la gongonza a ku ri papa last born ya yena sesi loyiwani so mara a ku ri after swilo leswi nga va swi endleki maybe after ma 7 months ni khe ni tshama na yena kwala ndlwini ene lexi a ni xi tiva se a ni xi twini a ku ri ku papa n'wana wa yena papa last born ya yena a tshama kwalaya a ka sireri a ni tshama ka rona kwala a ku ri Orlando so a ku ri yena a gongonda la mara a ni nga swi twisisi ku humelela yena ku nga va ku ri mana a gongondaka vo ma past 2 ya navusiku ku nga va ku ri mana a gongondaka hi nkarhi walowo so mara endzhaku ka loko a gongondini yena n'winyi wa ndhawu u vutisini ku i mani a gongondaka then a vula mugongondi ku i mani a gongondaka voice ya yena loko a vula ku i mani a yi vula yi khe yi twa ku yi le ku lweni na a vhe a gongonda kha ku pfula i mani a vula vito ra yena mihleketo ya mina yi le ku ni byeleni hi ku nkarhi wun'wanyana ku kumetiwa more special navusiku swi na problem ya loko ku ri ku u tleli u nga mbalangi ni vula ku ka u nga mbalangi i problem hambi loko ko va ku ri na load shedding u ya ku khiyeni ka gate u nga mbalangi se gezi ri vuya u ri le gateini ku va u tlho u tsutsuma u vuya hala ndlwini ku va ku ri problem nyana so ni lava ku tiva ku vona khosa hi nkarhi walowo a va mbalini na or a va mbali yini na because the situation ta so leta ta ku munhu a fika a humelela loko u nga mbalangi hi swo swi endlaka ku minkarhi yo tala vanhu va za va mbala mpahla yo ka yi nga ri ya vona ku hava ku nga va partner ya mina ivi hi tlela ndlwini hi tlela ndhawu yin'we tijini kumbe tiburuku kumbe yini nkarhi walowo hi ku ya Xitsonga a hi lombyinya mina na yena loko a gongonda munhu luya ni swi twa ku munhu langa a nga nyangweni u lokulweni mihleketo yo la ni nga kona hi le joni yi vuyini ka mina hi ku hatlisa ni vhete ni tsutsuma ni landza bemuda ni kota ku mbala la a yi ri kona hi yona a yi ri kusuhani ni mbalanyana short mara endzhaku ka loko a vulini ku yena mani a ri ku fositeleni ka rivati ku rivati ri fanekele ri pfuleka yena a ta nghena hala ndzeni na loyi a nga ndzeni a ri ku ringeseni ka ku balansa rivati ku luya a nga handle a nga koti ku nghena hala ndzeni same time loko vona va kha va vulavula hi timhaka ta ku pfula loyi n'wanyana kha ku u lava yini laniwani mina a ni ri ku vutiseni ku i mani lango la ta nghena so hi ndlela yaleyo ni heleni la ta twisisa straight then luya loko a sungula ku vula hi vito ku mani ni kombela ku n'wi thya vito munhu loyiwani okay i Soli loko luya a kha a vutisa ku Soli u lava yini la ndzeni same time Soli na yena a kha a vula ku wena girl loyi a nga ndzeni mo hi ku i girl hi ndlela leya sweswi hi nga n'wi swona luya a nga handle a kha ku girl pfula ku humelela yini la ndzeni pfula i yini leswi nga ku endlekini la ndzeni ni la ta nghena mina kwalano then mina same time na mina le ku vutiseni ka girl ku
u lava yini soli yaleyo i mani soli already a ni swi tiva ku soli i papa n'wana se loko a gongonda a kha a la ta nghena se a ni tivutisa ku soli u lava yini cause soli i papa n'wana luya ni n'wi vonaka laha a nga positive okay la a hi tshama kona i ndhawu leyi hi le fastereni a ku nga ta kota ku nghena munhu i ndhawu leyi a yi ri safe for ku munhu loko ku ri ku la ta nghena a nga nghena ntsena hi le nyangweni mara munhu la nga handle a nga swi kota ku hisela loko va hi ri ndzeni leraro a nga kota ku hi endla nsele un'wana na un'wana loko ho va hi ri ndzeni se leraro mina hi ku a ni ri ndzeni ni ku hava ku hi nga hisela la nga handle yena la nga handle yena a nga kota ku hisela hina hi nga ndzeni a ni lava ku girl a endla ku a hlangana hi hlanganisa na soli la nga handle ku yi kota ku solviwa mhaka leyi twa ku humelela yini before hi endliwa sele hina hi nga hala ndzeni na mina ni nga kona mina maybe ni nga va ku ni khe ni endla nyimpi yi endla ku soli a gongonda hi ndlela liya yi ta solveka hi ku hatlisa ni sure loko a ko va ku ri mina xiyimo lexi xi ka xi humelela eka mina xilo xi ri xin'we lexi a xi tata emihleketweni ya mina a ni ta va ni kha ni khongela ku lawuleriwa hambileswi loko va kha va ni hlamusela va ngeteri swi humelele hi vo ma 2 ya navusiku mara a ni ta va ni kha ni kombela ku rivaleliwa ku lamuleliwa aka vanhu se ni ku tivutiseni ku vanhu va le jaratini bona a va ri ku switweni kumbexana a swi humelela amongst vona vanharhu na kumbexana va vi kona vanhu van'wanyana lava va nga ta va ta vona nako loko va vona a va endla yini because masiku lamawani ku na ku vanhu va ta vona mara va nga ku lamuleli va fika va xuta ti-video ku lava ku trendisa se ni lava ku tiva ku ka vona cause ku vuyi ku humelela yini hi laha u nga ta vona ku ri vanhu lava va talaka ku trenda hi kha hi va vona lomu ka ti-Facebook ku kha ku lwiwa kha ku endliwa yini va nga ri ku swi laveni swi va swi humeleli swa xitshuketana so vanhu ve le jaratini leri a hi tshama ka rona se a va yi twini already huwa a va ri kona lava a va ri kona already a handle lava a va tiva munhu loyi a ri ku gongondeni lava a va kha va kwini va kha va ku va huwelela girl va ku girl pfula mi solva timhaka mina already se a ni kote ku nghena ndzeni ka Bermuda mara a ni nge se kota ku tikhavhara la a mirini u fike loko a fika la a swi vona ku a ku humelela yini vele timpahla leta tin'wanyana vele swi ti nga cukumisiwa hi swona girl yena a nga zangi a endla swo fana na swa mina swo a lava xo mbala xona sweswo hi nga cukumetisa swona pahla loko hi tlela yi ve yi tshamisa sweswo swi tikomba ku a ku ri na nyimpi leyi a yi ri ku lwiweni before ku ya ku tleliweni nyimpi yaleyo yi lwiwa ku hi ti-partner a ni endlangi nyimpi because munhu luya ni yo n'wi kuma kwalano ku a ni swi tivi a ku la hi le ka mina teka leswi nga swa wena u famba nkarhi wa lavusiku byebyiya a nga la ta endla nyimpi ni humesetela ku ri na matsonga kwala jaratini leriya ni humesetela swo fana na tikhompyuta na yini swin'wana na swin'wana swi ri swa mina ni fika ni kota ku swi veka ka kamara ka buti un'wanyana kwala la tshama kwala jaratini loko ni heta ku swi veka kona mara still mhaka a yi hala ta solviwa cause a ni swi humesa ku ri na nyimpi so loko a ku ni papa n'wana wa yena lowa last born hi ku mina ni tiva ku na n'wana ntsena luya ni n'wi vonaka laha fridgini ni vutisa ku kasi munhu loyi u na vana vangani then a tlakuka kumisa loko kasi a wu swi tivi no swi tiva na u vhete a va xoku ku nga va ku ri na swo tala leswi ni nga swi tiviku hi yena sesi luya leswi ni nga tumbeteliwa a vhe a ku ka mina u ngo endla hi ndlela leyiwani wa xi tiva na status xa sesi loyi na ni ku na xi tiva a ku sesi loyi positive na mina ni positive a ku vula yena ni ku u nga wari na mina ni hlangana na yena ni ri positive na mina ni positive ka mina hi ku a swa ha endleka nyimpi yaleyo ene a ni vona hi nga ku a ni fani va na yona dating ya ku i size ya mina leyiwani na loko wo tshuka vhele na mavulavulelo ma yena ka swin'wanyana a ni swi twa ku kun'wanyana a nga va a ri na ti points to karhi ene a nga ni challenge ku ya kule ngopfu na loko wo tshuka mina na yena hi tirhiselana matimba even though ni nga swi tivi ku a nga va a yime njhani hi tlhelo ra switlhavatlhavana kun'wana ni fane tirhisa kan'wa ku u nga wa ri loko a ri positive na mina loko ni talaniwa na mina tini vavisekini so na xi tiva khale status xa yena mara a ni swi tekelangi nhlokweni ku humelela yini kumbe a nga va a ri serious na mara a ndzhaku ka sweswo se ni vi na tona nyana ti-questions titsongo even though a ndzi byela ku swilo leswi a nga va a swi vuli hi ndlela ya ku u lata ku mina na sesi luya hi hambana hi mhaka ku yena wa ha lava vuxaka yena na sesi luya because ndzeni ka mina a ni nga tshembi ku yena a nga tlhela a vuya ka munhu loyi a nga positive a nga tlhela a ringesa ku vuya ka munhu loyi a nga va ku a ri HIV positive loko khosa va hlamusela mhaka ya ku
u tini papa n'wana a fika a va byela ku ri sesi loyi u positive na mina ni positive ivi vona va n'wi konyolola va ku na vona va positive swi ni vuyisa ka mhaka ya ku vanhu vo tala hi lova mintiyiso hi kha hi tiva ho yi honisa hi ba hi makatla hi nga lavi ku yi twa hi nga lavi ku yi tshemba mara yi ri mahlweni ka hina ene hi kha hi byeriwa hi nga misi nongonoko lowu nga ta landzela wa episode 3 eka vhiki leri taka ku twa leswaku ri kusuka la ku humeleli yini ku ya mahlweni maxangu ya mujolo a reti